ke kopa re shapele ba se bolla matshwao la ke sa bua ka yena batho ha ka lo kena ka mona ke supportera ke re kena o rata ke re kena wa re phedisa ha le pulpiti Rume le bontate ke di dumedisa ka lebitso le matla la Morena Jesu. Amen. Ke le bua motsotsono modimo a mpha ngona a mphile ona ka ntate Rabutsheni. Ke rata hore ntate hle ka ke a tseba ke be tsala fela ke kopo ya hlokala ke mpe ke etse introduce fela ntate moruti wa ka ntate Pete West ke kopa ho eme ntate ntate Pete West to ke mme wa hae ebile ke ntate wa ka o kena se le nakonyana a le teng mona Lesotho go tswa Zimbabwe go metse ke kereke Zimbabwe e le missionary mona Lesotho ditso la mona le se le bofwe nna le la pala hae le se ke go ba teng letsatsing la ka jeno mme wa mahatsa hae mejo le bashanyana ba bararo ke leboha haholo ke a leboha ntate monaheng boteng ba hao ke buela hloko ke nakong ena ke tla bua ka khutsana haholo ke rata ho bua e seng seo nna ke se ratang ho se bua ke rata hore re phetle pelo ya modimo ka kereke re phetle pelo ya modimo ka kereke modimo o na le pelo ka kereke hae re nakong eo nnete ya sala ha re sheba re bona hore e ka re borokong ha ke batlo etsa qeto e jwalo motho e mong le mong o tla ikahlolela fela re nakong e kang re borokong jwale hangata re ke hlahloba tabena ke re haeba ha re borokong ditholwana di kae tse neng re di bona ha ke re ke e qala haeba ha re borokong mme taba ena ke re ke bua tsena hobane ke rata re tloya sebakeng sena re fumane qholotso hore re dumele hore re borokong hobane ha re sa dumele hore re borokong re ke be ra tsoha ha o sa tsebe ho robetse o ke be wa tsoha jwale re tlile ke a elellwa ke pelo ya modimo wa e bua ho bana ba hae ha ke phetla le nna ke bone pelo ya modimo ha ya kgotsofala re borokong mme ke nakong ena eo re hlokanang ke nako e re sa tshwanelang hore re ahlolane ke nako ena e re hlokanang re eme le bontate ke bana ke hona re tla ba bona hore ke batho ka nako e ba sebetsang mme ke nako eo re tshwanetse ho ema le bona re hloka lerato modimo hona tjena o mosebetsi mo moholo o re ha ke tla mona ke le ka rena ba lo bua le bahlanka ba hao mane o ko mphetlele pelo ya hao o reng a o ba jwetse hore ke ntse ke ha mmuso wa ka dipelong tsa bona ke ntse ke ha mmuso wa ka dipelong tsa bona bontate le bomme ke rata hore le haeba re a elellwa fela modimo o ke tsonye kgolo modimo hona jwale o ntsa ha mmuso wa hae dipelong tsa bona mme mosebetsi o moholo o etsa modimo o tshwenyeile ke o awana ha kereke modimo o tshwenyeile pelo ya modimo e tshwenyeile ke o awana ha kereke e arantsweng ke melaetsa e arohaneng jale e tshwanetse be e bua ntho e le nngwe jale modimo mosebetsing o moholo wa ho kopanya molaetsa ona kaofela a ho etsa molaetsa o le mong e le molaetsa wa lerato e le molaetsa ona e sale le molaetsa wa sehloho ho tloha qalong ka kereke mme modimo pelo ya hae o lakatsa ho bona hore re dutse methehong ya rona ya dithuto tsa mehleng ya kgale tse theileng kereke dithuto tsa baapostola le baprofeta modimo o batla re dule moo empa hape a batla hore re ele hloko haholo o re pele o bomaketse modimo o a bone re sa hlelisele ha re bua ka taba madi ya Morena Jesu le ho tsoha ha Morena Jesu Kriste bafung o re a bua ka tsona ka nako nngwe ha re bua ka tsona fela ha bone ho hlelisela ho tswang dipelong tsa bona ho bontsha hore re thabile empa e le hore ka ntle ho madi ya hae a Morena Jesu ha hona letho le ka re kopanyang le modimo
ka ntle hore ebe Jesu Kriste o ile a tswa bafung e ka ba ntse le mofutolo ka bafu ba bang le ba bang ene re ka be re sa phele rona re ke sa fumana bophelo jwale taba ena modimo a e sheba bana ba ka ba hlahise ke yona ke utlwa a trace in what they are preaching about. It's just a traced element. It is so slight in their preachings. I don't see their excitement about it. I don't see their life in it. So modimo tshwenyeile ke rona gore ga re thabise pelo ya hae ka gore re dule mesong ya thuto ya rona jwale gape modimo o tshwenyeile gore seo a re ditsekiseng sona ha se bone hobane ha ke ne ke nana se teng o la wena ha eba wa se bona o bona ditholwana tsa teng di lokae tsa gore hantle re bupetswe gore re bitseditswe gore modimo a bone bara ba hae metswalle modimo pelo ya hae hlorile pelo ya modimo e hlorile ha e batle ba pholoswa e batla ba metswalle modimo ha batle ba pholoswa hona tjena o batla metswalle eo a kgonang hore a ntshe pelo ya hae ha thabile kapo ha kwatile kapo boemo bo o hloka metswalle bontate le sa kena tjena hona jwale tshebetsong ena modimo ha hloki baruti modimo ha hloki baruti o batla metswalle jwale ka taba ena ka nnete ke le ka utlwa hlotse pelo ya ka di ngata ditaba tse di buileng empa nako e se ile haholo empa qetellong ke rata hore ke ya gole se leng pelong ya ka ho na le ntho e ntshwenyang haholo ke rata ke be sebete ke bua ka pelo ke reke ntate Monaheng ebile o le teng taba ena nkile ka e bua ya hore ho tshwanetse hore kae kereke boemong ba yona hona tjena e fihle mo e kgonang hore e neelane ka lesokwana ho moloko ono motjha ona o tlang wa baruti e ka bele kgale e etsetse fela ke hore na re ba fa eng what do we give to them? What is it that we have as the church to pass on to the next generation? Re ke ba fa batho ntho re senang yona e le gore ntwana ke challenge go rona gore ke re eme moloko go ona wa nyoloa re tla ba fa eng na evangeli tla fella matsogong a rona na e tla fella matsogong a rona ke lebohile ke a gola ke hakana la ho le jalo modimo le a tseba he wa re rata haholo la ka bua ka mokgothata o bua ka lerato kana go mona gonna a re matlaka ke lerato ke matlaka re ntho mo lo gore na ke yetsa ka lerato and love is my power is love jale lebitso la morena Jesu Kriste he le bokwe ke rata ho leboha haholo ntate ka monyetla ona ke ne ntse ke pipihletse gore na ke tla kopana neng tla fumana le monyetla gore mo bahlanka ba he ba kopaneng ke nke ke share sena se nkimetse le nna se pelong ya ka lebitso la morena Jesu Kriste le bokwe le boanne ntate modimo o bohlale haholo o entse monyetla ona wa re tlo ja ke kopa re shapela ntate modimo matsoho